Hrvatska, koja je regionalizovana, blizu Evropske unije i Evropska unija nema ovih problema koje ima, verovatno bi za koju godinu ušla ovako, vidjet ćemo šta će biti. Oni su vrlo regionalizovani, ali nemaju autonomiju. Iako su najmanje Dalmacija i najmanje Istra, da ne idemo dalje, i tekako imali prava i osnova da tako nešto traže i zahtevaju, neuporedivo više od ovog jedinstva Srema, Banata i Bačke, koji jesu do neke istorijske celine, geografske, kulturne, etničke i tako, ne etničke u smislu demografije, nego specifične u svom nekom lokalnom, kulturnom biću. Hrvatska je država nastala od 3 gotovo nezavisne, odvojene teritorije i pokrajine. Dalmacije i gotovo 3 različita jezika. Dalmacije, Slavonije i Zagorje. I tako se zove, tako se zove. Dakle, oni su 3 teritorije, 3 odvojene autonomne pokrajine i gotovo 3 jezika i gotovo 3 naroda, koje je vezivala samo, i to problematično vezivala jedinstvena katolička vera, napravili jedan narod, jednu državu. Bez pokrajine, gospoda. A mi smo od jedinstvenog naroda napravili nekoliko naroda i nekoliko i država i evo sada smo na putu da napravimo još nešto.